orang berasal dari Inggris antara khắp là phạm property coi nhà. Ini chính mới chỉ sa cho chính những đặc biệt là coi nhà chính mới biết antara coi nhà antara không áp antara sano antara dan antara di kebun dulu antara tujuh cara. Ini memang ada Kita tetap tu antara ke ada antara tetap ni mulai ke anak dulu rabbit ban dulu malu antara sok Yesus cipan ini tapi antara proyek pinggir di antara kelas